Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана биздин сүйүктүү катталуучулар. Сиздер менен бүгүн Нокаттагы центрдеги базардын баалары менен тааныштырабыз. Базардын баалары көрүп коелу. Эже бул гилас сатылабы? Канчадан? 40тан. Ачуу гилас 40тан. Каяктыкы? Каяктан алып келдиңиз? Кызылтейттен алып келдим. Кызылтейттен. Ма. Даруздар канчадан ака? Даруздар. Даруздар 80 сомдон тандашы болду. Тандашы 80 сомдон каяктыкы? Төмөйүн келкиден. Төмөйүн келкиден. Ичи жакшы чыгып атабы? Келиңиз, сайдага келиң. Ичи жакшы чыгып атабы ичи? Фон чыгат. Мон бari. Жакшы мына. Базардын баалары, базарда базардын сыртында ушундай болот экен, жакшы. Эже помидорлор канчадан помидор? Помидор канчадан помидор? 40 сом. Помидор 40 сомдон. Алмачы бак алма. 600 сомдуки бар, 100 сом 3 кило алып. 100 сомго 3 кило. 3 килограмм, а? Жакшы. Мына көрдүңүз. Шабдал канчадан болот эже? 100 сом отар кило. Мына 100 сом отар кило. Шабдалы каяктыкы? Шабдалдын 3 курган. Оона балага бар. 3 коргондун шабдалысы 100 сомго 4 килограмм бересиз. 25. 25тен жакшы. Алмаларчы? 100 сом 4 кило. Мына 100 сом 3 кило. Бул 100 сомго 4 килограмм дейт. Бул 100 сомго 3 килограмм дейт. Ичи ширин болсо керек, а? Ширин жакшы. Мына. Жакта тоок үйлөр бар экен. Мына көрүп атасыздар, Нокаттын центриндеги сырттагы базар. Ушундай көрүнүш. Сизде канчадан ака шабдалылар? Эси жокпу? Эси жок окшойт, а? Эси жок экен. Жүзүмдөр канчадан жүзүм? Жүзүм 100 сомдон. Болгарскийлерчи? Кандай? Assalomu alaykum. 40 сомдон. Чеснокчу, чеснок. Килограммы 180 сомдон. Картошкаларчы? Картошка каяктыкы же? Арабанын картошкасы 20 сомдон дейт. Нокаттагы бала. Клубника кимники? Клубника. Купнай. Сиздикиби? Килограммы 150 сомдон бу. Көбүрөөк калса канчадан бересиздер? 145тен берет экен. Анжирчы, анжир. О, анжир. Каяктыкы? Арабандын анжири бушуптур да. 100 сомго 6 штук. Жакшы. Анжир алсаңыздар, мына 100 сомго 6 штук. Варенье кылса да болот, а буна? Өрүлөр канчадан? Өрүктөр канчадан өрүктөр? Ha? 40 сом бу. Каяктын өрүгү бу? Төмөйүн. Коончу коон. Ha? Тандашы 40 сом. Бу каяктын коону экен? Шамал сайдын коону, а? Жакшы. Помидорчу, помидорлор. Помидор 40 сомдон экен. Баары эле бирдей эле экен, а, сеналары. Чоңата кандай, чоңата? Жакшысызбы? Ден жакшыбы, тынчсызбы? Канчадан сатасыз гиласты? Майда гилас, а? Ачуу гилас. Вареньяга жайтат, а, булар аса? 45-50дөн сатып атасыз. Жакшы. 45-50 жакшы, сенасы жакшы. Эже өрүк канча өрүк? Каяктыкы? Каяктын өрүгү? Нокаттан келди өрүк. 50 сомдон. Алмаларчы? Алмалар 30дан. 30. 50 сом.
70 so'm, yaxshi. Barlar birday ekan bog'larchi. Badırıngchi badırıng. Badırıng 25 30. 25 30 bu? 35. Mana shabdalı sıyqadan o'xshaydi. Qayoqdan shabdalısı bu? Shabdalısı qayoqda? Qadamjoydiki. Qanchadan bu? 80 so'mdan. Necha qanday? Yaxshi-ku, den solingiz. Qayoqda? Ag'atakdi. Ko'riklar. Na ko'ra toslarim. Na qaynoli. Alcha. Qanchadan? Qaynoli eje? Alcha. 30? 30 so'm. Yüzümdür qanchadan eje? Yüzüm mana 120, mana 100. 120 100. Bazardan bağları yaxshi, bir deyil ekan, ha? Var bir dey, arzon. Yaxshi. Eje, mana malina qanchadan? 75. Oo. Qanday sachni, yaxshi-ku? 75dan mi? Satış 75. 75'ten. Alıp durup valenya qilsangizlar bo'ladi. Maga qanchadan berasiz? 70. Maga 70'den berem deydi. Mana noqatda Günde 80, 85 satadi. kunda 85 bo'layotlar, bugun 75'ten. Ha, malinani ko'rib o'tasizlar-ku? Malina aluvchilar bo'lsa. Yo'q, bu YouTube'dan chiqadi. Kanaldan chiqadi. YouTube'dan chiqadi. Assalomu alaykum. Ajidan qara gilas. Bu qanchadan sen? Yaxshi baka? Siz bu? 50dan tortadi. Eba, optim olganlar qaqda? Optim olganlar. Bishkekka jo'natadi-a? Bishkekka jo'natadi. Yaxshi, o'zingiz qanaysiz? Nima, optim olganlar qaqda жүрadi? Mana, gilasni shu yerdan optim oladi ekan. Siz olasizmi optim? Qanchadan? Olasiz. Ha? Nemesi 110. Yo'q, banda. Mayda ochiq gilas. Mayda gilas. Yo'q, berkinda bo'lyapti-ku. O'shanda gilaslar optim olganlar bor-ku bu yoqda? Bu yoqda tulki qo'qon gilas olasizlar. Qo'qon gilasini qanchadan bo'ladi deysizlar? Yaxshi 100 so'mdan. Yaxshi. Yaxshi baka. Bozor bosin. Bozor bosin. Adamlar tatmaylar. Na o'sha. Bo'pti deb chiqdi de. Shunday gilaslar 100 so'mdan bo'layotgan bozorda optimal. Mana Sengizlar bo'ladi. Buna gilas eng qimmat bo'ladi. Shu gilasmi? 140 so'mdan bo'ladi. 140 so'mdan. Agar sizlarda gilas bo'lsa, shu noqatga olib kelib 140 so'mdan satsangizlar bo'ladi ekan. Olasizlar. Buni yerda tatib qo'y. Noqatning sentrida-da, mana Qurg'oyning ostida, Qurg'oydan o'sha yoqdan kelganda, Qizilka yoqdan kelganda o'sha yerga kelasizlar, satsangizlar bo'ladi. Banda mayda gilas olib aytasizlar-ku. Mayda gilas. Qanchadan bo'ladi? 40-50 dan. Yoshingni bo'shatib beraman. Yaxshi. Ochiq gilas. Ochiq gilas 40 so'mdan. Yaxshi. Ochiq gilas 40 so'mdan ekan. Optim olsatdi. Ece, sizde malina qanchadan malina? 70 so'mdan. 70 so'mdan bu yerda, yaxshi. Guldorchi? Malinalar 70 dan biri, ha? Ha, gul kimga gul? Sizniki gullar qanchadan bular? Qaysilar? Endi bunday aralab aytganda. 200 dan 50 so'mdan boshlab 2000 so'mgacha gul sotib olsangizlar bo'ladi ekan, mana. Ko'rdingizlar. Ushul ejeme kelsangizlar gullarni shelakdan bahası satat ekan. 50 so'mdan boshlab 2000 so'mgacha. Yaxshi. Na niye bu ece?
Ha? Darak bu jönlü. Жақсы. Жақсы. Өріктер. Өріктер 100 сом 3 килограмм екен. Иже бұл қайнолы алча қаншадан? 100 сом 3 килограмм. Базар өте жақсы. Sağ olun. Бүгін 27 июнь Ноқат шарындағы базарды көрдіңіздер баларым. Керек болса, şu жерден алып келсеңіздер болады екен.